بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آية الأحكام السلسلة كترين میری علم واحد کا مجیفہ آیت ہے کہ البقرہ کے ستیک نودی ہتر ونائے میں آیت اللہ سبحانہ وتعالی وحی قرآفنی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. می آیتو کے معنی کی حرمت تریوگم و محق حرمت تریوگم و محق الشهر الحرام الشهر ایک معنی کی مس الحرام ای حرمت تریگ الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت تریوگم و محق حرمت تریوگم و محق والحرمات قصاص ادي حرمتك كدمكي بدل هفون نود قصاص هفون ونكمك حرمتك كدمكي بدل هفون نود قصاص هفون ونكمك فمن اعتدى عليكم تبامه غمچ بايكو ديكولوي حملا دي فيكم غوانما فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حملا ديم بيكا ديكولا حملا اورن ديم فديكم تبامهم بس بيكا ديكولا حملا ديش واتقوا الله اتبامهم الله تقوى رواشه واعلموا ان الله مع المتقين اريد الناس هم كشورم من الله وديم مني تقوى ورنا يكوبي ميمي آية کے لفظی مراد بتاعك الله سبحانه وتعالى بيان قرآن فيها حرمت تري مه کی ادی حرمت کڈمکی ایک بدل ہی قصاص ہی ونکمے کے میں بسفلو کے مراد ہوگا تفسیر علم ورنگے دے رائے او من ابفن الرائے کی حرمت تریوگم و مسرگا کافر مشرکم اے مہک حرمت کنڈا انگرام اعلان کفکم گوانم تیبامیہم بس اے مسر توگا اے بامیہم کلیمنا دیکھوڑا تی انگرام پیشی فدیکم ہم تیبامیہم بس اے حرمت تری مہوگا اے بامیہم نا دیکھوڑا انگرام کراش ای علم کوری اس فدی آیت تو اس بیان کو فان حرمت تریوگم وا مسر توگا انگرام کرمگے حکم ادی مہم میں حرمت تریوگم وا تنتنوگا انگرام کرمگے حکم کو مکہ کا انگرام کرمگا علم کوری آیت تو وان کیا ایم ایت ترجمہ ہے کہ ایت تفسیر ہے کہ ابامیہم حرمت تریوگم وا مسروگا ابامیہم نئیس حملہ دی فکم گوانما انگرام فشای فکم گوانما تیبامیہم بس اے حرمت تریگم وا مسروگا مشرکنا کافرنا تیبامیہم انگرام کراش والحرمات قصاص میں حرمت کینمکی بدل ہی فون انکمک ایک معنی کی امیہم اے حرمت کڑا حلیمن ننگ حملہ دیم فدیم ہم ایگو تو اے حرمت کڑا تیبامیہم ایک بدلوگا حملہ دینمکی وکمک ای ہنونیا එමිහුන් ආගමන හමලා දිනීම එමිහුන් එමස්සරුගේ හොරමෙක් කණ්ඩා පහමලා දිනීම ආගොන්මෙන් එමස්සරුගේ හොරමතට්ටගා හංගුරා මුනුකො නුවත එදින් හමලායකුන් දිෆා නුව ආගොන්මෙන් තිබෙච්චකම ගානම ආගොන්මෙන්ගේ ෆුරානය ආගොන්මෙන්ගේ මුදලා আদি ආගොන්මෙන් අබරා ඉස්සෙක් ගෙල්ලි හලාකුවගෙන් දාන එයි හොරමෙත්තරි මස්සරෙක්ගා එමිහුන් හමලා දිනීම ආගොන්මෙන් ඒකම් කුරවෙන්නේ නම එම්බිම එත් තර්ජමා එකි එත් තෆ්සීර එකි මි ආගමගේ දිවෙහි තර්ජමාගා මි තර්ජමා ලීෆාවනි බ්‍රැකට් කොෆ ලීෆාවනි
ebahi hurmetterigum wa masserega mushrikun hangurama kolofadain efada masserega mushrikunna hangurama kolomaki kurun emme rangalu kamek ane tafsiraki ibn kathir rahimahullah naqul qurba fawa tafsir ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrain hawana haru ekelek fannik modagati makkaya umra ek korebo ei zulqaida make hormatteri massaru tawtere massar ei zulqaida maha zulhijja maha muharram maha me tim maha ki vidi vidigen anna hormatteri tim mas wakin onna massarake rajab Nabiya sallallahu alaihi wasallam nikmodagati zulqaida mahuga umra ek korew nikmodagati makka ga mushrikun e mahuga e aharo ekaleifan umra makka e bede wadagatu manaku kuriwa Nabiya sallallahu alaihi wasallam makka ga ahluren nayakko makka ga mushrikun nayakko hudaybiya ga sulhul hudaybiya sulha ga dashum emihun nayakko sulhawi adi vidigen anna aharo vidige anna haruga makkaya as umra umak muslimun naykuga makka mushrikun ebbas wefa jehigen aharu nabiyya sallallahu alaihi wasallam makkaya bede wadage makka ga tin duwa ekalek paanu heda kurabi umra kurabba kurin ekalek paanu kuran gastu kur wadage kanka ekalek paanu vidigen aharu kurabba ekakam furiyam kur mitanga hurmetterikam ga wahaga bayan kura foni zulqaida amake hurmetteri masserega nabiyya sallallahu alaihi wasallam makka ara wadagatun emihum mana kurima hama ege badaluga vidigen aharu hama hurmetteri masserega ege badalu Allah subhanahu wa taala ekaleifana ippayade ema hurmetterikam hurmetteri duwassaren hurmetteri massare hurmetteri tanegga e hurmatakum mahrum kurwijjekam gawanama hama ege badaluga e hurmetteri maqamegge hurmetteri wagutege ege badalifun ei sharuwegen wakam eg mane ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam hurmetteri masserega umra kuruma gastu kurwa hobba den alumbalun ekalek far makka wada gannawan emihun shartu kurinota emihun kandeli hormetteri masserekkam ga nuwanama eisabuge hamhama ennuwe ehm badalu yoti hifadeifa hormetteri masserege ekalek fan gastu kurabe umra ama hormetteri masserega Allah subhanahu wa taala ekalek fana ege badalu hippadeva emima ash-shahrul haram bish-shahril haram hormetteri begemba ma hurmetteri mahike wal hurumatu qisas di hurmettek kenumaki ege badal hifadeve kamek badal hifade onna kamek mi tafsir ibn kasir rahimahullah gennawa fani mige macca ashabe kalunge fatwa tan ebe fulung tafsir ta naqulu egen asa ابن جرير الطبري رحمه الله إدارة فواني مجاهد كبا نقول قربا مي بسفلا بهيغت إدارة وني قال فخرت قريش بردها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قريش وانها كميهم بداوة فخر وربيه حديبية بدوغا نبي صلى الله عليه وسلم مكة بدودا نوغن أمرا فنوا نونيك ابن تي ورب قد اكما بداوة كبر ريف den ei emahuga ekalefan hurmetteri masserega muhriman fi dhil qa'dati anil baladil haram hurmetterigam wa rasha ekalefan hurmetterigam wa masserega umraen ihram bandawagem wadagatima e mahu makka ara wada nugen gifatta amra konuba lewunidi makka mushrikun tibi wara bodave kibureref ekama fakhureref ekam ekalefan mahrum kurawni فأدخله الله مكة في العام المقبل من ذي القعدة الله سبحانه وتعالى إيج بدلوغا بيدين أهرو
zulqa'da mahuga e hurmatteri mahuga nabiya sallallahu alaihi wasallam e makkaya weddeviye faqada umratahu adi kadek faanu umra qada kurvi wa aqassahu bima hila bainahu wa bainaha yawm al-hudaybiyah adi hudaybiyah ge duga e hurmatakun e makkamakun ekadek faanu mahrum kurawunu ei hurmatteri masrigga ekadek faanu umra kurawman niyeggane umra ing ihram bandegen badagen e hevun ekadek faanu mahrum kurawvikamage badaluga vidigen aharu hama hurmatteri masruga e fursat Allah subhanahu wa ta'ala ekadek faana debbevi mi tafsiru ashabe kalun farapulun adi tabi be kalun farapun naqulu en asawe mi ayatuge tafsir abehekut vidalu fa umratun fi shahrin haramin bi umratin fi shahrin haramin hurmatteri massaregga kuran gastukula umraayege badaluga nama hurmatteri massaregga umraayeng Allah subhanahu wa ta'ala kalleg faana kandalu badib Hudaybiyah ge sulhaga Nabiya sallallahu alaihi wasallam ki vegento ekadeg faanu e Makkah ge ifaru ara wada nugen e laskurumge hikume kobato ege faada eki ilmorim waha dakka vidala fawe ekkamaki mu'minu wara shawgore fatibi Makkah en ara e ebekalun appuluga hatiyarasur adi adedebes madennu adi ebekalun tibbevi Makkah nerelewunu hadisa ga handanuga Madina ga tibe pude waraka babowe Madina ga islami dawlata qaim kurvi adenge balafiya hangurame bes kurakala foria pambaruge bekalun tibbei e malum balum Makkah e bed wada gatumuga shawgu waraboda ebe pulun hippulu gawe ne me shawga ekwes Nabiya sallallahu alaihi wasallam e nimmewma ebekalun ketterive e ketterikamuga macca ebekalun heenavun ei mige tarbawi faada tawtere faada ai waguteki algon me insanu naki war ginafara kankamuge fasfata nuata kankamuge hikmata ege faatuga wa faadaaya belumen neti kankama parang avassara ganna bay e malgumenna war ginafara war faada bodu kamekkamuga nuata war rangolu kamekkamuga fenna kankam ebbare ma matiwari faada take ekam faskurumuga adi meyogote ekam nukurumuga vedan emema mu'minunna ketterikama e nafsuta haanuwa tarbiyatuge matiwari filawlatake libbadunu migen hekume hama hemme vidigen aharu makkaya muslimun alun embura umratul qada ebede wadagen iruga muslimuge haabatu eta gunekan ituru fawata makkah mushrikun fenu hijran hawana haru fenij emege lashkaru hijran habwana haru ayruga mewti maabuda lashkar bodu ei insanuge tobiyeten ei kame bayaku manako fikamuga wanama kamaka bayaku dekol hada fikamuga wanama adi amudun kaafarun islam dim feturma deenuge shi'are manako fikamuga wanama emmem wegen e shi'are faalu kurma kaafarunna dekola ma warugada foria josh dakka ei midiharu kaafarun muslimun gerasheru manakuri vidigen aharu war foriga joshiga war warugada jamaate war bawar mihun makkaya gos ekadeg faan arihuga makkaya ved wada gatumun makkaga mushrikunnage ba fene islami dawle wargoda muganna annata islami lashkaru en aharuge terega fulave e lashkaruga ara bara josha fori wargoda weg annata ege natija ka wegen di makka fatah kurab nabiy sallallahu alaihi wasallam wada gati mes makka ge eteren kaafarunge ma warugada kurimatle men nuhiga ei ekeleg faanu maksad ennu makka hanguram kurumat makka ga hanguram men nuhigumuge sawben ei makka ga ahulwarin emi maanavi gotun gabul koffe gabul kurun muslimun aden kurimache nuleven ehma nafsani gotun ebihun etibi balieva e muslimunge bara muslimunge lashkar emi honna fenifawad nema vidigin aharu emihun fenunima makka mushrikun e habatu skuri aharam bore boduwe emihun gituga muslimun adekola hanguram kurmun we josha foriwes balikashwe nafsani gotun nemihun baliwegendi mi bekolun genna furi bayek
فعادات لشكر مجه حكمة تجترك أو من كريم استنانا فدين ميمتان حرمة تري مسركي ذو القعدة ذو الحجة محرم أدي باقين قلنا رجب مس القعدة أرايبه كمكين إشين تبوما قاعد إجمانك إشين النميها إشين النمي إجمانك قاعد ذو القعدة مكيني مسرقة كافرون هنغرامنكو تبيت هنغرام مكرون هتالاتي مسر الله سبحانه وتعالى برحمته بمسرتوغا هنغرام كرم منا نكربي نما حجوغي علكمك مكة نوهنجس مي حجوغ مسرتوغا حجوغ مسرتوغا ديوما أوموغا هيدا كرا مسرت مي مسرتوغا هنغرام كرون هدوه كمن نما موسموغا هدوه سروغا مكة مرشيق نتريغ إنما عامكم قلنا هنغرام එමෙ ඔන්නකි කුදි කුදි කංකමුගාවස් එක් ගබීලා අනෙක් ගබීලා තලාකොලා හංගුරාම කරාබයි මා බොඩති කන්තත්තක ගෙන්නු අමිල්ල බොඩති අගු බොඩති මුදලුග බස්සලේ ගෙන්නු කොම්මස් ගබීලා එක්ගේ මේ ජනවාරෙක්ගේ බස්සලාගේ සේව හංගුරාම කරේ එතන් ආහාරෙපන්ත එම් හංගුරාමයාග ති බයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එ මස්සර හුර්මත් කරි කරවීම එමිහුන් එ මස්සරතෝග හංගුරාම හුට්ටාලාගෙන් තිබේ තිබුන් එයි hajjan anna mihunnak aman kamayaku daturu kurumge sawbak midang iswe bayan vediya wahaken awmunenge hingeje hormetteri massartoga hormetteri duwassartoga faitu wegenda kankamuge badalu hifumuge wahake aswati ma nabiy sallallahu alaihi wasallam zulqaida mahuge hormetteri massaruga ekale faanu umra ekkurwan gastu kurabwiruga ekale faanu kurabwi hataru umra mihuriya umra be sekelek faanu kurabwa fani hormetteri massarta uterek ilmar vidalwani umra kurun emme hewegen ba massarta ki me hormetteri wegen ba massarta hadise ke waridon asave umratun fi ramadan ta'dilu hajja ramadan moga kura umra hajja ka ifadegen be adi bay riwayatu ke asave umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i ramadan moga kurwe umra timan kadege faana eku hajje bum fade ilmar vidalwani mitanga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurabani ramadan mo umra ek kurmuge huri sawabu gawa makkame gawa ei emme mak umra ki ramadan mo kurwe umra ke wahake nune hadise kurabani ramadan mo kurwe umra ke makkame ge wahake bayan kurabani ei emme man umra ki ramadan mo ge umra e henne nune hadis kurabani ramadan mo ge umra kurmo gori sawabe ge wahake kelek pana bayan kur ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam umra kurwa hodi mulimbes hormetteregen wa masarto behemwima e vidalwani leg mane ke ramadan mo ge umra ek buravis dharmaya sawabu gotum mabbe materigen wani hormetteri masarto ga kurwe umra ge alkonkam emima emme mabbegen wa umra eki ramadan mo ge umra e ehenne nune ekade paana dis kurwani henne mes nabiy sallallahu alaihi wasallam ge amalu fulu ekelek fan takuraruko hatar umra ekelek fan kurweruga e hatar umra ves hormetteri masarto ga kurwun ei ittifage nune ei gastuga e masarto ge makka materika wattaka ekelek fanu e hormetteri gen wa masaruga khasako umra kurwa fon embima ei hormetteri masarte kurun denne fede hajjuges masarto terega ege bodati ba gina dostake diuma awmuga himene emme materigen wa umra ki hormetteri wa masarto ga kurwe umra salafus salihun hajjugami hormetteri wa masarto terega umra kuruma iskan devwa kamuga waridon yas emme ei algonmen khasako ramadan moge umra en hamekeni khassa kurwa e masarto umra en huriya dostaka evvarkaba dekoda agatuma e yaguma nammi filawlun e belibe faadai ramadan moge umra ekani nunka mavegen wani evvare mavegen waakan hormetteri masarto ga kurave umra ge
matiwariyak efoga Allah subhanahu wa ta'ala e bayan kurabani faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum tebame gumachabbayaku isse adawatteri hamaladi fikam gawanama ebame e hamaladim fadayakum ebaka dekola tebame bas hamalades ek mane ki ei komme tanek emihun hamaladinas haram fulu terega adi hormat terega wa masrega hamaladinas e badalu tebamehun ifas argumenna bay mufassir midalu fawe mi ayataki jihad sharo kuram ge kuriga ayatik ei jihad sharo kuram kuriga isse hanguram kuruma hamaladin mamikan kabani mana kuref enno semihun kame koffekam gwana algonne meonna ekamakon difau ekamakon salame udi algonne badalife onna kamekam gwana badalif jihad sharo kurebunima isawum feshigen algonne isse hamaladin seba udda kuram ekeki halattoga timaya miyok aniyawari vechikam gawanama timage mudala timage janam miyok arafkam gawanama e aniyain difa umaki islami shariatu ga hudda kurafa adi bayin halattoga e adawatteri amalakun difaawun ei Allah subhanahu wa ta'ala ena gamache lazim kurwa fa islami figoga e mawdu mashhur fawani dafu as-sa'il ganamu egmane ki tibaga macha adawatteri kan elan quramiha tibaga abura tibaga nafsa tibaga janat tibaga mudala gellumedde anna miha adawatteri wa miha kiban difaawagatun ei islami sharoga kandalu bapawa kame e difaawu mattaka ena qura kamaku ena ya libigimba baruge terega ena lifawa sharo yemuge terega ena qura kamaku anaka libe gellumaki ena ege zimma uflan jena kamenu nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis arih miho kasmidannawani araita ahadan yatlubu mali mihaku as timange muda jahaganna ulekam goadama kinenge hada aliskore fala tu'tihi malak alega mudaine nudesh demi dannawani araita in qatalani e muda hoduma geena tibanneya hanguram koffiya talapula gemfiya kin hada qala fa qatilhu alisko en hanguram kuras tibaye e purdana libigam wakam goanama e mudaluge difa hanguram kuras den dannawani araita in qataltuhu tannoni timanna ena timanna tun ena gatulu wejjekam gowanama kinewa adiskure huwa fi an-nar ena da narakesh den dannoni araita in qatalani ena timanna gatulu kollafiya den kinewa adiskure anta fil jannati ibadane sorgesh en adisega man qutila duna irdihi fa huwa shahid ibaga aburga himayatuga marwada miheke shahidek adi man qutila duna malihi fa huwa shahid adi emihege mudaluge himayatuga marwada miheke shahidek em dafu as-sa'il tibaga machan araganna miha emiheke ben difaa'un oi gotaki kobato ena visna fikurko e difaa'u mattaka ena qura kamak aneka ellibe gellumaki e difaa'u mase qura miha ege daman ege jaminu onna kamennu shartaki ene ki adawattirikum gaw adi efada magakun menuwi ena difaa wevene evs mage nekkum gawa nama efada halatega e difaa'un islami sharoga kanalu wa fa qur'an Allah ta'ala ngafmani famani atada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum ibame humacha adawattiri jimihaka hama adawattiri fadayakun ege badalu te bamun ifas mitan mufassir wahadakka foe miheku mihegatu mudataka jahagannan ife dahalatega sharoi kotum berun edayen ege badalu hifidane to shakene haddutaka qisas e sharoi kotum nimanjeka gina ilmorin jumhur figore midalwe e badalu hifen we maqame gene hifidanka misalaka enatum baur fasatake naga hori miheku enekam inkar kor
fasa ke enage fas hen hutta enage fasa take meena gatam me arani embejja meena fasa ifetti da nudi eikibe ei ena aniyamare fasa take naga botima miyadu meena atuga me jehunu fasa ki nuwata mudelake eya effada agori mudelekkam go anama e aniyage badaluga e muda ene hifetti dana shari kodaga nudiyes aniyawarikan Allah subhanahu wa ta'ala wani haram kurabbafa ehbima egotuga enayen enega haggo libide vidan efog Allah subhanahu wa ta'ala ayen nimmala me angoni wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ertibame Allah subhanahu wa ta'ala birwete taqwa wa shaydanashe hamakashor man Allah wadige mani taqwa warinnak taqwa ei dunya akhiratu gaves duniye ek algomge dushmanuna adawatterin kibambes algom rakkatir kodde cheki taqwa verikan huri mihe kaekuga Allah subhanahu wa ta'ala wodigem wadi ilahu madada ehi terikan libeni taqwa ge matiga enega haya vet koramek ema taqwa ge mago khiyar kurun ei duniye ge enega dushmanun kibambes ena salame bana magaki adi ukhrawi hayatuga ene huri nurakka takum bes ena salame bani ena Allah subhanahu wa ta'ala taqwa arwik me isabun mireg mi filal agum nimmalani irat kore maada mare magur namada fawga baki oy ehin ayata ka agum badal kollana hada wa subhanaka allah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh